پشتی کنترل کردن هر دو باجروک نبل و زهرا یین لباکوری حلب دکاونج آلی ارتشا رژیم سوریه و پرانیا خلکین و دوره بون پنابر و بشک مزن جوان برای خودان باجار عفرینی. جايين نحن من دير جميل انهزمنا من الضرب دير جميلا ام جبر شرفيان وهاتن فيدري كل فتى مني نخوشا دل بيرا هيا اما الباتك جالكي مزنن شاردك هسان بيكتين خاصيا منجي بمرايا وايواجي لعرديا نخوشا ام تنا سر خواج نيف شرفيان وهاتن فيدري ما تشتكي خواب خورناني بنابراین کو گیهانی باجار عفرینی او هاتن بجی کرنج آلیه ری و بری خسری دکان پر روبار یا لقادا شیروان یا لباشور و جاوای عفرینی دکوه نزوح وتنا عددي خسر حزور بنس كسروية وهين محتمل جمع خلق فرواري بسبب معني في اشتباكات ندار شيء ذبه وأمني دا كي دواجهين الجمعيات ومنظمات وروارن جمع بشغل لاني جمع إمكانات ضعيفة ومنطقة بسيسول ده حصار ده عم دخوزن وارم مرة حركة ومساعدات وبقدمينش في نازحين لاني عددي خبر وفوق طاقتي ما يعمل نكون استقبال عم نكون خدمات وفر بقدمين جيرو جی آلی خواه کومالا بهاری آلی کاریه هوجداری و پیدوی جوان را پیشکش دکه لینه لگرد خوازه جبر هجمارا پنابران روجانه لعفرین زیده دبه ما تسلطنا هنا عن بلدكن غور في نزوحي زيدا وفي زحم بوني وفي مشكلة شيء دبن الريف الشمالي ودار هنا فتشتينا كوما هوني الفداري أول ما خيام هونينا تقريبا عدد خيام وتشالياك خيمنا و مثلا جنیا سلات شتویه نویرد بین طبعا سلات شتویه پرتشتن ویرایه ویرا سفنج تاوینا چهار سفنجون و چهار باتونه تاویکو عفرین دور پیش کریه لیتا آنا به هزار آنجا شینین حلب و ادلب برای خودان عفرینه و او تینا بجی کرنج آلیه ریفه بری عفرینه چل ناو باجار و گندوار و چه ده کامپاندا هر وها آلیکاری جوان را تی پیش کش کرن لگور در فته باران مسکو NRT عفرین